Yebo, kuyinhlanhla ukusebenza kulesikhathi esiphila kiso, imisebenzi isikase eSouth Africa. Kodwa nje ayikho into etheni esiyenza la sisebenza khona. Uyangena nje ekuseni la usebenza khona ubingelele wonke umuntu, abanye bavuma, abanye bangavumi. Futhi ungakufaka enhlizweni lokho, wenze okwenzayo. Emini kube khona nje ukubanga ekhona, abanye bafuna ukuthi kubande la nisebenzela khona, abanye bafuna ukuthi kushise ngendlela eyecile. Uyabona nje ukuthi kube khona nje abantu ozothi ubakhulumisa kahle, bona bakuphendule bakubhekisele. Ugcine nje vele uma umbono ungasabi nomdlandla wokuxoxa naye. Uma kubuza ukuthi weekend bowunjani, uvele uthi be-right, uvele uphume la khona. Futhi nje akuhlukanga kakhulu, mina ngithi ngiyayibuka lento nasesikolweni. Yabona esecondary kukhona abafuna ukuthenjwa, bayokhuluma ngawe kabi kumphathi, naye umphathi abe nama-favorite. Uyayibona nje into yaka grade 7 esikolweni ukuthi uyibani uthunywa kaMadam, uthishela osifundisa i-maths ukuthi ayolanda izinto onama-textbook umema wakhohlwe kwakhe. Uyabona uyibani usinika ama-script eklasini abone emamakethu. Nasemsebenzini kunento nje engathi kuba iba njalo. Uyabona kube khona umphathi ozolikha information e-confidential ekumele ibe phakathi komphathi nabasebenzi. Uyizwe soyizwe ikhulunywa ngabani enkampanini. Ukuthi likhe kanjani, hayi ngoba uyi-favorite. Nje akuhlukanga kakhulu man. Emsebenzini nasesikolweni kukhona abayohlale bafuna ukuqoshisa. Uyabona nje asesikolweni khona abafuna ukuthi kuhlale kuthenjwa bona, abanye bahlale basenkingeni no-principal wesikole. Ayikho nje into etheni eyenziwa lapha. Siyangena ema-meetingini online, kube ngiloyo athi present, kubizwa amagama present, bese kuba khona okhulumayo, bambiza u-chairperson we-meeting noma u-program director, akhuluma abuze athi akhona ama-question. Sivele sibhale lapha ku-chat box ukuthi nothing from my side. Wonke umuntu athi nothing from my side. Ekugcineni sithi thank you everyone, siphume. Kuba futhi nje nokujabula ngakanye enyangeni la bese sihola khona. Kube ukuthi nje uthi ungene ecompanyini, wonke umuntu edeskini lakhe sobeka i-chicken likhini, abanye babeke bo-KFC, abanye i-ideas. Yabona nje ukudla okuhlukahlukene kunuka mnandi ofisini. Hayi futhi kuba nje into yangakanye, Friday oyi-1 enyangeni, bese izinto ziyabuyela njengasesimeni. Wena wabona izingane zijabulela ukuthi izikolo ziyavalwa, bayohlala emakhaya 2 weeks or 3 weeks. Phinde nje kubuyele esimeni, kube ngiloyo owaziwayo enkampanini ukuthi uhlala aboleka imali.